anterior que se iba a regular unha ordenanza para establecer os criterios de exención tributaria do juicio. A día de hoxe non a temos. De feito, nin a propia interventora se pudo posicionar no seu informe, por tanto, carece de criterios para establecer se se cumplen os requisitos para unificar. Pues en este caso vamos a votar a favor, como hicimos hasta ahora, pero sí que creemos que xa é hora de que se pague esa ordenanza e que establezcan os criterios de cando se deben concesionar a exención e cando. E eu lle contestei o mismo que lle vou contestar agora. Xa está regulado, é que xa está regulado, xa hai unha... Está clarísimo, non, Víctor? Sí, o sea, yo esos criterios no sé, no desconozco. Pero a propia intervención tesorera establece que non se pode pronunciar se se debe concesionar uno porque carece ese requisito, que se debe regular por ordenanza. Os criterios que establecen a lei son criterios generales que non permiten establecer en que casos concesionaron ou non. Se a propia tesorera dice que non ten os requisitos para poder pronunciarse,